May payong kape, tagtangan, dali na kayo ni, para makita kinatutanan kissing officially under God. Dugaya. May payong, barangay. Okay. Makihapo, 1, 2, 3. Okay. Atong commentator. Alright. So we now kiss the bride in 3, Kiss the bride. 2, 1. One. Congratulations! 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 Ikaw sir, aluran gid ka. Ikaw ma'am, usbon. Usbon daw. Okay. Okay, very good. Pila na mo kakuan nga nag-ipon? 11 years? Nano may anak, sir? Picture. Nano may anak mo sa? Okay. Okay. Kisa ito yung ngalan mo, sir? Chanel. Apelido? Himar. Si kato si ma'am? Iya. Ngalan mo, ma'am? Si Iya. Iya, apelido? Abuya. Okay. Okay, thank you. Sir, oo. Para sa amin observer. 1, 2, 3, go! Okay. Congratulations!